kecuali sabah-sabah menjampu dengan bijih Belanda. Naik hak Belanda tu mah bro ji. Atau nek ko yang hak Belanda. Kena nak saja dari hak Belanda. Mana tu model-model yang penghina ulama leweknya yang keng ulama kana. Nak ubah YouTube leweknya yang tenak ulama. Kayak tenak Abu Tumin. Gara-gara ke peharum biang. Ipegah Abu Tumin ke peharum biang karena hanai BP lewat mengkat mi biang. Makan pungo apegah. Padahal kejamun Abu Tumin ke pegah bing bangka harum. Kejamun Abu Tumin yang pendapat dia. Watai mantang udep Abu Tanah Merah hana harum bing ba Abu Tanah Merah, ba Abu Tumin harum. Nyan mi dan ayah hana je kehireun tu, nyang muro itihad Abu Tumin. Kan gara-gara hana ya bifi lewat makan mi biang. Makan pungo Abu Ci aram jadah pungo je. Nah kalian mana? Nyai Abu Ci urang gasihnya hana bui lain mak. Ora bui. Iutah ulama yang pahit serang ulama. Hana bui, serang Abu Mudi, kemudian serang Abu Tumin, serang lontuan kedua FPI. Pokoknya Habib Rizik serang. Habib Rizik, hei babi Rizik. Man kan pah kena gilai. Yang pah mi dah demai ba otakku dah gilai betul lidah. Ke Habib Rizik zuriat Rasulullah ipah babi Rizik. Imam yang tak ulun tuai keun babi keun gede. Yang ke Habib Rizik, babi Rizik ikut. Imam menyaji uri Islam. Pupasai minta pakai dengan ulama. Menyaji. Bijak ikut. Pupasai minta pakai dengan para abu. Puhan abu lain. Pakan han bui. Itu nak awak-awak pip sabai no ya ceh. Pakan han abu lain. Itu nak awak agen-agen sabai no ya ceh. Menyana abu, yang han abu. Itu nak pemerintah zalim. Bahabu itu nak ke dia. Bahabu hanyi ke dia YouTube-nya. Kadang si mama nek urut tu benar. Kena ledum. Kau imai. Ya Allah Tuanku benar ni agam tabuh hadap palih pijeut. Iran be salah-salah kau mi. Kejiram yang kau anu be salah-salah kau be nem kau ya Allah Tuanku nabi long benar ni agam tabuh hadap palih pijeut. Mu palih je. Le modal Abu Ci. Nama kau begat-gat. Nan dengar mi. Nan dengar. Hadirin hadirat ulun syilong yang Tuhan muliakan. Jadi na sabah-sabah bijih hana jelah. Yang leweknya kana lau mak. Bijih kena hihi mentang sang hi wajah Belanda. Yang kafiran dalam peduronyo ia pegah rukun Islam dongeng. Nan kalen. Rukun Islam dongeng. Mi, ia pegah rukun Islam, rukun dongeng. Sebab adat Raja Haji, hana jaminan syurga. Adat dah semayang, hana pergi isi syurga. Ini faktual, boleh dah semayang, pasal lojun syurga. Makan pungo orang pegah. Sedangkan syurga di urang akhirat. Syurga hal gaib. Akhirat hal gaib. Mi dan ayah urun syamaduk, kita kena pergi jualan syurga. Lihuai haji, tamang jualan syurga. Mana awak pegahkan saya pikiran. Yang tak? Menurut penelitian saya, menurut yang sudah saya teliti, saya investigasi, pokoknya hanya debu-debu. Hadirin hadirat madai yang Tuhan muliakan. Nya nanti bijih taboh bijih sesat. Bijih nyasar. Mungkin nek inai hak Belanda atau Jepang jemun. Tapi punya bijih aja ada api mi dan ayah mantang kalau semayang, menyana ulama dihina, bengeh ke. Ron madum oh itu nak Abu Mudi, itu nak Abu Tumin, bengeh mana? Mati bijih ikut. Nai hana bengeh no jadi jaro. Nai hana bengeh no. Mi oh itu nak Abu Tumin, itu nak Abu Mudi, itu nak Habib Rizik, itu nak ulama-ulama lain bengeh no hana. Mati bijih ikut. Mangayah na nikah. Menyana ron oi tena ulama hana bengeh nyan cici hang mangayah hori han nikah. Oi tena ulama itena ake itena ake. Oi tena ulama keung kabu bah keung gede. Alah habunya ke manusia dit. Bahkan tak putoi lo. Nyan nyo sanggeji pegah. Abu jino panena awak-awak cok peng pemerintah du. Tak putoi lo.